Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Play pa iba o menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ke Meghalaya Teachers Training Academy MTTA nin kesni. Play o menteri rang ba konrat ke sangma ya ke yeng sa boarding bathamai jong ke Pine Mount School bat ke Spain bat ke Portugal ke larung syakawat bakat riu ha ke jengilek ka FIFA Football World Cup. Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kesni ula play pat ba ya ke Meghalaya Teachers Training Academy MTTA ha ke jingdon lang menteri ke tanat puli puthi ubala ke men rumboi ke he officer bat ke kan hon badon benta ha ke kam puli puthi haba ajing kren ha ke jingalang ukonrat ke sangma ulong bakat ba ya ke jingtai la de ban play kham haswa ndrai menta ka singi ka pen I ya ke jing sedang jongka academy ka thong jongka ke jing thmu bat ke jing trekam jongka ke jingtai ya ke ni ke dai halo ke jingwan ra ya ke rukom trekam ke ban pen klan ya ke nongrim jongka puli puthi ha Meghalaya kene ke academy kan shim ya ke benta ke badon kambha ha ke banweng ya ke jing duna ke bala slembha khamtam ha ke jing ajing hikai pentibet ya ke no hikai ula ban rap shu ke jing bu ya ke MTTA kalawan kum ke jubab banweng ya ke jing ba khamat ke bala pen pau ha ke national assessment kum ke PGI 2.0 bat ke parak rashtriya salvation 8000 arpausaw ke bala bu ya ke Meghalaya ha ke kedan ke bashatraidu ha ke students learning outcomes ni jingmi baki kena school ki yo na ke jing puli Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ula play nin kesngi ya ke yeng sa boarding bathamai jong ke Pine Mount School Shillong ke balate da ke jing thmu ban wan ra ya ke jing shingan jing sup ya ke samla puli ha ke bala penbiang ya ke jing don kam bakong san kat kum ke juk menta bat ke jaka sa ru ke babiang habakran ha ke jingalang menteri rang ba ulong ba ke puli puthi ke de ke kam ke bah khmat jong ke sarkar bat ula ban ya ke jingdon kam ban penlut na ke benta ban penbiang ya ke tiar kitar bat ke jingdon kam badon dor khnang baki khna kinyo ke jingdang jing start ke bajanai ulai ru ya ke school Pine Mount ke bala no sinyang bha ke puli puthi ha ke jela bat ula pen pau ke jingkermen baki ni ke jing penbiang ken long ke jing mentoy tang ya ke pateng ba menta ndrei wat ya ki basadian ru Menteri rang ba konrat ke sangma nin kesngi ula pleru ya ke Center for Capacity Building and Empowerment jongka Presbyterian Church of India Phase 1 bat 2 jongka project ha ke baladon lang usembut menteri rang ba uba preston tensong haba ajing kren menteri rang ba ula pensyai ba ke jing tmu ba shalendet jongka kam kadai ban penkala ya ke jing im bat penkup bor ya ke samla ulapen pauru bagi sensyar khadar bagi jakat rekam bagi jaman sim kidan ya ke ju commission kata ban syakri ya ke breu da ke jing IT lut ke jing sngoret bat ke jing kut jing mot ka office jong deputy commissioner West Janta Hills district kalapen bana baka pratarek unaitung 8000 arpon rio ke badai ke sinbalang kandai ke syuti ha West Janta Hills district nakadaw jong katamasa bedin klam hajawai baro ki office sarkar ki tanat lum khajna bat yeng bishar ki bank bat ki jaka puli ki bahap hapo ke district ken khang hakani ke sni kini kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam syapi ya ke kubur. Ban peteng biang ya ke kubur, menteri rang ba konrat ke sangma nin kesngi ula pelaj ba ya ke projek She Thrives ha Pine Mount School Shillong kenang ban kentiu ya ke kuat ke suba bat jingkot jingkia apedeng ke samla puli. Ka She Thrives ka kentum kakentup yaki samtli ki benta bakentup yaki sanitary part vending machine ki kamra lit shabar ki bakho na ka benta ki khenna kanthai ki jing pensha shapang ki jing don kam bandi bat ki jing bam bataiment bat ki kor ni chakabu di ki bakho habakran ha ke jialang ukonrat ke sangma ulong bakani ke project kam da dei tang na ka benta ki tiar jing don kam hendrai ban pen kala ya ku kom perkhan khamtam padeng ki khanna shinrang kumno ba ki dei ban burom ya ka longren yeng jong ki khanna kan thai
Hakani ke lang ladon langru Menteri Ketanat Pulih Putih uba Lakmen Rumbui bat MLA uba Sanbor Shulai lembat kebaide ki officer sorkar. Ka sorkar Meghalaya nin kasngi ka let chakayim bishar bahakli do jongkari ban kerpan badai ban pensangi mardor ya kajing ajamin ya kasonam Raghuvanshi kabala don kti hakajing penyap ya la ukurim hakajing let honeymoon sha Meghalaya. Usul Secretary General Tushar Mehta ubalami khamat ya ke Meghalaya ulakentu ya ke yim bishar bahakli do ban shong bishar kerki no ya ke nikakam dakaboong bakasonam kala ban petri no lada ka lain. Kakan hon nong bishar kala menjur ban bishar ya neka kam menta kasngi. Unong Seng jongka Communication Trainer and NE Skills Center for Excellence uba Arjun Lingdo ulong bakajing shepting bat jing artatin kilong ki artli ki jing e ki bakhanglat ki samla puli bat ki nong tray haki kam bapher bakin kren bat penpaw ya ki jing skos kem jongki. Uba Lingdo ubala ajing hikaya palat shipawa jarngut kibriu na kaleng ka Meghalaya bat India ulong bakajaka ajing hikaya jung ka pinyakhle lang ya ka communication, spoken English, personality development bat soft skills hakaway ka program balapan syong nong rim halor ka awareness, authenticity, audacity, choice, commitment bat consistency. A3, C3, kabala saindur banyarap yaki briu shimet bakintay yaki jing skos kem haladi. Ka Sandra Jawai nin kasngi kalapan bana bayakata masale ni ambedin klam nrake naduk ka hendriu tarik haduk kandai tarik unaitung arajar arpon riu. Habakren hakajia lang berkinong tok kubol President uba Hercules Toy ulong bakijing penkre kilanang yat chaprang nakabentaban penlong ya katamasa kabayat ben rengkat kajing kersya na kitanat sorkar bapher. Udolai puramon kinjing ulakentu ikipat ba bakinya trelang bat ban penduna kajing penyat ikikali hakisurok namar ba ansadon kerukom penyat kali bat penyeng yakikali hakini kisngi badon katamasa. Assistant Secretary Wer Aki Kalbuki ulong baladap ipen bet banyatre lang bat kibor pulit nakabenta ka jing penyat yaki kali. General Secretary Arwat Ki Sumer ulong baka sendrat kalakot ngobhaya Menteri Rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ba unlong kumukongsan hagas bakut jong katamasa letniam kata kakandai tarik. Hakajil lekar FIFA Football Cup World Cup kabadang yat menta hakawat kabalai pawar ke Spain bat ke Portugal kila rung sakawat ke bakhan rio hadin bekila la banjob hakijiya kun kibala long menta ke stem ke Spain kila rung sakawat ke bakhan rio da ke jingjob da laigo lanot persya ya ke Austria kat ba ke Portugal kala penlim no ya ke Croatia da argo lakawai hakijiya lek kai ke bayak hat bha. Hakajia lek kai ke ban long mentam step hakapur prashiteng pan ke Switzerland kenya kenduk persya ya ke Algeria bat lashibit min mit hakapur katwe shiteng ke Australia kenya kun persya ya ke Egypt. Kijia kun ke badang sa hakawat ke balai pawar ke long ke Argentina persya ya ke Cabo Verde hakapur lashiteng min step lasai ke sini bat ke Colombia persya ya ke Ghana. Presiden bermensyua jangka Khasi Students Union ubalong ruk mensyua Menteri Sorkar ubak polling do nin kesini ula pelat ba ya ke Highlands kabalong kejing penkelas kaktin pareng ya kejing ruai Khasi bapaunam bala ai kerteng Rilom bala ruai de ke choir jangka St Claret Higher Secondary School. La pelat ba nengkong ya kini kejing ruai hakas dem siajar kandai spa kandai popra hakejing rakie ya kejing dap arpos nem ke KSU. Uba polling do ulong bakajing temu habapen kelas kaktin pareng ya kini kejing ruai kalong ban pensawai ya ka sekeleng ke partai hadin bakajing ruai Rilom kala sapriang bat paunam bha hak online. Uba polling do ulakan men bakani kejing ruai kan pen klan ya kejing sarong ya la kalariti hapedeng kikon samla. Kaptu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing inya sob ka Akashvani Delhi na kabanta ka kubor kaktin Hindi ban penbot ka kubor kaktin pareng hakapo pra khatsan minute kani kadai ka Akashvani Shillong.